Igihugu cyose ku isi gifite amateka yacyo. Uko bwije uko bukeye, hari bamwe bagiye bahindura ibihugu byabo, kugeza magingo aya ngaya harimo abahindura ibihugu byabo uko babyifuza. Hari abaharanira ikiremwamuntu ku isi kugira ngo kigire amahoro mu bihugu byabo. Hari abazana impinduramatwara mu bihugu byabo kugira ngo igihugu cyabo kimere neza, gikataze mu iterambere. Uko bwije uko bukeye, isi igenda yubaka ibidasanzwe mu buryo butangaje. Ibihugu runaka mu iterambere ry'ubukungu hose ku isi kiba kirongoje abaturage imbere kugira ngo bagire umutekano. Ibihugu bimwe na bimwe hari byagiye bigira amateka atandukanye atari meza, ariko ubuyobozi bwiza buba bwaragiyeho, bikaba ngombwa yuko ibihugu byabo bigira umutekano ndetse n'iterambere rirambye ku isi hose. Reka tunyarukire muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Patrick Lumumba aho yazanye ukwishyira ukwizana kw'abaturage ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariwe wazanye ubwigenge. Patrick Lumumba niwe waharaniye ubwigenge muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho bahitaga muri Zaire ya kera. Patrick Lumumba kugeza ubu ngubu baracyamufata nk'intwari ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo bose bamufata nk'uwabashakiye ubwigenge. Patrick Lumumba yavutse ku itariki 22 Nyakanga mu mwaka w'1925. Yicwa ku itariki 17 Mutarama mu mwaka w'1961. Yabaye na minisitiri w'intebe wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nyuma iza kwitwa Zaire, iyoborwa na Mobutu Sese Seko. Akiva ku butegetsi yarongeye isubirana izina ryayo Repubulika na Demokarasi ya Kongo, afatanyije na Joseph Kasavumbu bashakiye abanyekongo ubwigenge bwa Kongo mbere. Lumumba afatwa nk'intwari ya mbere Kongo yagize. Patrick Lumumba yishwe ku bufatanye bwa bamwe mu bayobozi ya Gatanga bashakaga gukorana n'abakoloni mu rwego rwo kwikiza uwari ubabangamiye. Yicwa n'inzego z'Ababiligi zifatanyije n'inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA. Patrick Lumumba yatangiriye amashuri ye ahitwa Gatakokombe, yiga amashuri y'abihaye Imana bari baje kwigisha muri Afurika, ariko nabo bakaba baravangagamo na politiki. Ikizwi kuri Lumumba nuko yari umuhanga mu ishuri ry'Abanyasuwede. Kugeza mu mwaka w'1954, Patrick Lumumba yakoze no muri sosiyete icukura amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo. Akora akazi k'ubunyamakuru mu murwa mukuru Leopoldville, ariyo Kinshasa y'ubu. Muri icyo gihe akaba yarandikaga mu binyamakuru bitandukanye byo muri icyo gihugu. Lumumba yavumbuye ko amabuye y'agaciro yibwa, agakora muri sosiyete icukura amabuye y'agaciro. Nabwo yavumbuye ko ayo mabuye akoreshwa mu bukungu bw'isi. Lumumba yavuze ko nayo mabuye yakoreshwaga mu bwoko bwihishe, kandi bikaba binakoreshwa mu rwego rwihishe. Icyo gihe nta muturage wa Kongo wagiraga uruhare muri iryo curuzwa ry'ayo mabuye y'agaciro. Abaturage nta n'umwe wamenyaga uburyo bakoramo. Patrick Lumumba nibwo yatangiye gushaka uburyo bwo kunga abanyekongo bagashyira hamwe. Bamwe batangiye kumwamaganira kure ya sosiyete yari yarashyizeho. Patrick Lumumba yashinze ishyirahamwe bita IPC, Association d'Impersonnel Indagène de Orcaron, ryari ishyirahamwe ryo guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu. Aho hari mu mwaka w'1955 bashije kuvugana n'umwami Baudouin wari mu rugendo muri icyo gihugu. Baganiriye ku buzima bw'igihugu muri rusange. Muri urwo ruzinduko, Lumumba yabashije kuganira na minisitiri w'Ububiligi wari ushinzwe ibyerekeranye n'ubukoloni no ku byerekeye mu iterambere rusange ry'abanyekongo, cyane cyane ku byerekeranye n'uburezi. Mu mwaka w'1956, Lumumba nibwo yatangiye kwivumbura ku butegetsi bw'Ababiligi, agaragaza ko araha abanyekongo kuyobora igihugu cyabo. Mu gitabo cyanditswe gifite umutwe ugira uti Le Congotier d'avenir Staminence, Lumumba yaravuze ati Kongo ni igihugu gifite iterambere nticyaba kibangamirwa. Amagambo nari mu gitabo yanditse cyasohoye nyuma y'urupfu rwe. Bari baranze ko icyo gitabo gisohoka. Mu mwaka w'1956 yashinjijwe kuba yaranyereje amafaranga, anishwa gufunga umwaka, nyuma ahabwa imbabazi. Patrick Lumumba akimara gufungurwa yarongeye asubira mu kazi ka politiki, ahabwa akazi gakora mu ruganda rw'inzoga. Lumumba yaje kutumvikana n'abakoloni afatanyije na bamwe mu banyapolitiki, ari nabyo byaje kumuviramo kugambanirwa aranapfa. Ababiligi bateranyije inama kuganira n'abashaka ubwigenge. Icyo gihe barekuye Patrick Lumumba wari ufunze. Iyo nama yari yateguwe n'Ababiligi kugira ngo Patrick Lumumba abashe kuyigiramo uruhare. Nyuma Leta y'Ububiligi yisanze mu kibazo kikomereye cyane cyo guhangana n'abantu bishyize hamwe. Abantu Ububiligi bwahanganaga nabo ni abaharaniraga uburenganzira bwabo kandi bagombaga kubihagarika. Icyo gihe byabaye ngombwa yuko Ububiligi butanga ubwigenge. Kongo yabonye ubwigenge mu mwaka w'1960. Amatora yabaye icyo gihe, sizo witwa Kasavumba abaye umukuru w'igihugu.
cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Naho Lumumba aba minisitiri w'intebe. Lumumba yasabye ko mu nzego zitandukanye cyane cyane za gisirikare zigomba kuba zigizwe n'Abanyafurika gusa. Mu minsi ikurikiye y'abasirikare b'Ababirigi barirukanwe. Patrick Lumumba niwe wazanye ubwigenge muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ushaka kumenya byinshi kuri uyu mugabo, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Ijambo ry'igihe cyose 250 kugira ngo tujye tubagezaho amakuru nk'aya ngaya utigeze umenya. Ciao ciao nawe ubutaha. Mukore subscribe kugira ngo tube umuryango mugari w'Ijambo ry'igihe cyose. Turabakunda cyane, mugira ibihe byiza.